Hey, All India Radio, Aizawl ni. Chanchinthar a chair to Lerem Sangralte. Education Minister Bilton Damaralte chuan academic session thara polso machanga polso pania science lab mathematics big Mizo changa shiat fe olsam turin rom panasiamani ati. Social Welfare Minister Dr. K. Bechua and Voinka Lunglei Observation Home and Lunglei Specials Home le Serkona One Stop Center Hong. BJP Shwai tu Dr. Pramod Sawan takai Shwai Goa Surkar Thar Laglu ani. Education Minister Bilton Damaralte chuan thang thar te Mizo nationalism tu ani theinan pol rukachanga pol riat zirlaya zonun te zertinatel ani baka academic session thara pol so machanga pol som pania science le mathematics big chu Mizo changa shiat fe olsam turin rom manasiamani ati. Voina MNF party in ko Mizo namrona nei a he thui soin pulal chandama chuan SADP noemala na tur sang duan zinga zerna ba ka hian culture sa khole nam tong hum hal tum ani angin session nung bera khan Mizo tong boy pui tu tur Mizo Language Development Board Bill 2022 chu lungrol taka pass ani ti a he hian zo na thlak tong sang mangte a phuar khom thanga Mizo nam tan thil hu le chin sia thlak tak ani don ani ati a pathian hla o nang kanlal kan pathian ti chu Mizo nam thinlunga are theilung na turin sarkar school le private school a saktir tumani thu soibok pulal chanda machuan sarkar masa a sarkar school atlaniam hle a private school an bon sa a tun sarkar kumthum chung hian sarkar school khar ai chuan ti pun bel zongin ma an la na sa thule tuna chuan sarkar school admit sen lo an nei ti asoya me puitan mantlom zokin free education abua sai thei ta ka wangin mipui thin lunga in thlak ta a sarkar school rin na an ngatta ni ati kumsani somni pathum academic session thara chuan primary middle le high school uniform inang vek haturin ro manasia mani a school danga inson ma se hau taklo zokin uniform angai rin thei turin ro manasia mani ti a school upgradation chungchanga hria wangin sumdin hmuna chia a Chief Minister Habin Sumdin mun azia omvele upgrade turin ma and mekti Minister chuan asoibok Human Resources Development Board Vice Chairman Puel Thangmoya MLA chuan Voin Khan kar khat o tur Mathematics Summer Day Camp Bachung University College a hong Mizoram Mathematics Society MMS Mizoram Science Technology and Innovation Council Mystic le Pachunga University Mathematics Department 10 Paul Kwale Paul som pakhat zir zo tetana chiar kop zir hamna run pui an buat sayani honai kho ma hian thu soin pu el thang moi chuan Mizo te zinga mathematics subject harang ngaina ala ombok ma se zirtir tu te an that chho tak zela wangin anina dek tak an tha chho mek zela zirlai te poin an chiar kop zirlai bu pia lam zirbel chakin samadei camp umtina MMS in abor sai thina po an tir tha thei hle ani ati zofa te zinga science mathematics engineering le technology lama mithiam an tam chho tan hle chu alom oma state dang le khovel huap thlir ero chuan tan la na sat alangai hle ani ati a zirlai tam tak ten mathematics an hlauna bo tur le zirbel du ten an zirbel theina na Mizoram Mathematics Society thorim na chu fakin theitop chua chunzom zel turin ange na ati thei chena theitop chua pui zel tum thu soibok hek ba hian zirlai somnga pakwa pol kwa zochia zirlai somni pali le pol som pakhat zochia zirlai somthum pangan tela mathematics an zirzel na tura poimo advanced topic sang zir puyani ba ka adu tan mathematics help desk siamin mani du ang zirlai tinten abik takin an zo thei bok don ani Department of Information and Public Relations chuan an department din kum somnga na Voin Khan INPR auditorium an loma Chief Minister Puzoram Thangale INPR Minister Pudarwat Kimaten an manpui Chief Minister chuan Golden Jubilee Paul Thozia Khongin souvenir atlang zara tunlai huna information an achak to awangin thupoimo puan chwa dan kong chang atam le olsam to dan te asoya Chief Minister chuan athazonga mitinin an man thiam theinan INPR chuan mo phurna anei atia mi puita hriat tura tu thar puan chwa chu chiang tak le ngil tak ni thin se ti soin INPR department chu chanchin bumi tanen in ngeng nai taka thok ho ani angin hetiang zonga po hian mo phurna an nei thu soi Chief Minister chuan INPR department thok tu in dailo na te chu hriat pui thu soin sarkar sumdin mun azia huna heng har sanat te hi sut ke ani tur thu soi
INPR Minister Pudarwat ki machuan INPR Department chu sarkar policy hlotling taka akal theina na mipui shilshiat konga te thuthar poimo taktak buanzar mai ba ka mipui le sarkar inkara palai na thok mipui mar dek tu mason na tluang taka akal theina na mo ponalian tak nei ani thu soya INPR Department achak lo chuan sarkar po achak lawani ati voina INPR Department Golden Jubilee lomna income hi director pilalian puina kai shroyani Wing Khan Thing Sul Thia RD Block Huam Chunga Mission Foundation Movement MFM Nwaya Organic Farming Thlang tu tan na thlai chi le bong ro sang sang Minister pu Aizawl an asem Aizawl na chuan he project boy pui tu MFM Director pu ar vanal za wali atho pui te in pe na chu chuan amati thu soin ram veimi tak mason na lam tluang zo tu ra mathlir thatak nei mi zoramin anei chu lom amati thu asoya zorami pui te tanamal somna nezel torin acha bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Social Welfare Minister Dr. K. Bechwa an Wing Khan Lunglei Observation Home and Lunglei Special Home le Serkona One Stop Center ahong Ministry of Women and Child Development kaltlanga ro manani Dr. K. Bechwa chuan Social Welfare and Tribal Affairs le Women and Child Development ten no se nu le no pangte thalai te pian phongarwal ban lo te kum upazok te le tribal te ham thanna le masona turin theitop achwa mek zela thoktu te an na nin pek na le an thorim na achwanom tak zatani ati a Mizoram chuan program sangshanga rampum huap lom man te dongin Poshan Abhiyan Nwaya India rampum ati thaberani ba ka Champai district chu rampuma district te thaberni in Thingdol block chu rampum block te thaber loman andongani ati a nu naw pai le naw pom te ta na sarkar lai pui program PMMVY Nwaya Serchep District chu kumsani sompariat sompakwale sani sompakwa somni khan India Rampuma Best Performing District Loman andong thayani atia heng mala na sangsanga hen department te chuan theitop an chua chun zom zel donani ti soin hunrei lo te ya tar pension te po an account na thun sak direct benefit transfer DBT ya kalpui to bani thosoi Lunglei Observation Home le Lunglei Special Home hi Women and Child Development Social Welfare Department and Kol ania heng home ate hian no pang som nga mi pa som li le mechia som na tura ro manani Observation Home a hian no pang dan le na in rem lo ten da lei lok thin ni in tharuk chung ngein an chung to hi rel fel turani a Observation Home anom chung hian JJB chuan no pang omzel dan tur a rel fel man turani Observation Home atanga mani in emo chen a lale rem lo te chu Special Home a hian anom chun zom thin thei do nani Goa Chief Minister tan BJP shwai tu Dr. Pramod Sawant ta Wing Khan lak lo ani a term ni achel na turani Dr. Sawant rol hian Cabinet Minister tur mi pariat lak lo ani a State Governor PS Sridharan Pillai yan rin matho tiam tirin na lo tani Goa sarkar tharla lo inkhoma hian Prime Minister Narendra Modi le mi poimo dang thanem tak an telani Seat somli omnang Goa Assembly in thalui ni som palania khan BJP in seat som ni an la a Independent MLA Pathum le Maharashtra Wadi Gomantak Party MLA pani da thlob na in thunei na an changzuyani Uttar Pradesh Assembly som pariat na MLA te po Chief Minister Yogi Adityanath hobin vo in khan lak lo an ni a lak lo in khominak tu ka chun zomani ang Zalen taka India le United Arab Emirates in sumdon to na tura in remna tuthlong siam chu komin me ni khada changkhian man chan thei be se ni a India UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement SEPA hi thamasa February som pariat Khan Prime Minister Narendra Modi le Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan aten New Delhi an ziak felani Inramna tuthlunga hian kumnga lo omtur chunga rampani in sumdon tana sum vervel US dollar tlule ding on zatling chho tura mala na tura tela UAE hi India inram dang de na hetiang tuthlung asiam pui masak berani Taliban sarkar chuan Afghan mechia te chu an chung khat nai mi patel lo chuan thlona an chuan akhapa mi pa shwai tu nei lo mechia te chu thlona chuan tir lo turin airline te asia tirani Afghanistan Airlines pani Ariana Afghan Airline le Kam Air te chuan mechia mania zin tur te chu thlona chunga lu tir lo turin sarkarin asia tir thuan soi Taliban in hunai na an chan le nu hian mechia te an zalen lo hle a karmasa po khan mecha secondary school te in hona phal sak nu dar kari lo te a khana thupek a chhuwa le ani chanchin ti top na tlang pui
Education Minister Pulal Chandamaral te chuan academic session thara Paul Som atanga Paul Som pahnia science lab mathematics big Mizo tonga shiat fe olsam turin rom manasia mani ati Social Welfare Minister Dr. K. Becho an voin kha lunglei observation home lunglei special home le ser kona one stop center hong BJP shwai tu Dr. Pramod Sawan ta kai shwai go a sarkar thar lak lu ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani